Ora hen beli engket sujatine apa ning rana yang adi buka kene makelu beli mengantosang kabar uleng ragan adi tu sing cara biasane ragan adi buka kene tu sing ngemang kabar gantungin perasaan beline apa ning rana yang apa minat ni kuangan Nengah enang perasaan adine berubah apa ning rana yang apa minat ni kuangan Nengah enang ragan beline menghilang uling di hatin adine orahin beli engken sujatine apa ning rana yang adi buka kene makelu beli mengantosang kabar uling ragan adi tu sing cara biasane ragan adi buka kene tu sing ngemang kabar gantungin perasaan beline apa ning rana yang apa minat ni kuangan nengah enang perasaan adine berubah apa ning rana yang apa minat ni kuangan nengah enang ragan beline menghilang uling di hatin adine dong tinggalin subah beli ening entah mula keputusan terakhir nanging bang beli kejelasan beli kau mulai belajar memahami ening harus tanpa adi bang beli kejelasan peminat ni kuangan nengah enang perasaan adine berubah apa ning rana yang apa minat ni kuangan